Kodwa nje most yabo iParliament most yabo iziqo zabo zilile 40. Kumele uqale khona. Should now nofuna seParliament efuna ye40 ke. So ngeke iphele lento connection. Ngeke iphele connection ukhona yonke indawo. Nangakutshela nje sibale ukulanzele futhi ngibuyele kuyo yasekaHlizo namaza mazama. Yeah. Emngceleni igada amasotsha. La ngaphakathi igade ama-SAP yakithi. So nje uhulumeni ekhipha amasotsha ukuthi awayolekelela amaphoyisa. Vele labantu laba bangenela ngokungemthetho badlule kuwa amasotsha. Bashiya imali bangena ngaphakathi. Yabo. So mase kuthiwa sekufakwa amasotsha, mawuthi ayibhele into yokufakwa amasotsha izosiza phi ngoba labantu badlule kuwo before bengena la amasotsha. Okushawa nje umphakathi. Umphakathi oshawayo lapha ngoba egcina lokho usuzwa sekuthiwa lamasotsha ngeviki acosta 1 billion. 1 billion nawuthi abheka yena wayenzile ayikho. Ngoba lapha bafike bathatha nje imshini le bathatha labantu laba bababopha bafaka lapho emaveleni baselindela labantu abaselindela. After 1 week 2 weeks labantu babona sesinabo la. Lento yokuhambisa abantu le makubo bephinde bebuye efana. I think ama South Africans uzomela ukuthi ayijwayele lento yokuhamba. Bahamba bayabuya. In and out le uyangena yaphuma. Yabo. Ngoba namanje abantu abangesihlala nabo bahamba bemakhaya bebuye. Thoba bosho uthatha sikweze sinabo sivuye sinabo. Madoda. So kuthatha imali abakho kubendela bahambisa labantu lapha. Labantu akusekho easy ukuthi bahambe baningi kakhulu. Nangakulinganisela nje iHillbrow. iUvel. iMalvern. GoBruma nje ngeke nje idolobha. Li-onwa yibo idolobha. Abantu bahlela abasemzansi bahlela emalokishini. Bahlela emkhukwini. Abanye bazibana ama-title deed ala emkhukwini. Emalokishini. Madoda. Manje so lento lena akukho easy ukuthi ungayiqeda. Ngoba lento nawuthi uyayiqala uyaphakama wona kuthiwa uzosizini ufuphi. Yabo. So manje akukho easy ukuthi lento ngaphi izophela. Ngeke iphele. Wena uma ubheka mangathi yini okumele yenze ukuze inqondo lesimo? Sekukancane ukuthi i-decision yalento inganqandeka. Yabona nje Eastern Cape kuthiwa bekubekwa ini. Kuthiwa inkosi yama-Nigeria Eastern Cape. Ngapha besuthu bebethi Newcastle nomnambithi indawo yabo. Zolo lokhu ngiyacanga ukuthi mhlawumbe nawo kwayizwa bathi indawo yabo le yabo nalanje. So manje okusho nanje bahlendlela la manje sesihlele eZimbabwe mhlawumbe sihlele eCongo. Madoda. Asazi iyamuva. Yabona nje i-circulate phela abantu abasesiphakathi nendawo. Yabona bona ngabe eJozi. Ama-flat job engayiJozi agcwele bona bodwa. Madoda. Abangakithi uthola bele ama-hostel abo-GP mdiyadiyende ko-and nabo bakhona khona kuwo leyo mdiyadiya leyo kuthiwa ama-flat ahlukaniswe ngama-Masonite phakathi umuntu ngihlala efletini lele flat elibuye lisho yabona manje bakutholakala ngekho iflat elishile akukhulunywa lolu ndaba ama-flat akuthiwe kune-flat elishayo yona sekuthiwa hayi bangene ngokungemthetho badlinda bebethuleleni sonke lesikhathi ukuthi bengayibi kuyobheka ama-flat la aranwa yila abantu labo ukuthi kusemthethweni walikho emthethweni balinde ukuthi kuze kushe bese kumake beyi-attending nayi le ewela ngaseGorov City la bathini le iwela ngaseGorov City last month yagqiba abantu abawu-8 or 9 mina ngangi-around lapha kwenzeka leyana ngangilomba nje ama-breakdown lokho up and down kanti le property nabe ikhanda laphana lo muntu wabadayisela isite wayengabatshela ngaleya site ukuthi ayikho right for ukuthi ungakha la ngoba indawo abantu bafuna indawo la yonke indawo ithola kumasipala ngithi so wabe ngayi lo muntu wakhipha indawo bokuthi akasatholakala usebalekile nawungathi uyayilandela lo muntu kuthi manje umuntu wadla phansi obhusheli bakhipha imali baphuma bahamba omotors kuyaphuma kuyangena uArlusho wabula uChrisani bamkhipha wahamba uPrecious khulu Pressure ngapha kuthiwa bafike ba-celebrate kwela kubona ifika wathi hero ngibulala umuntu la South Africa bamdedelwa hamba so yiko ngithi mina kulekha le phezulu kwi-leadership mina sibali sami I think abaholi bethu angibuze wena uma ubheka wena umsebenzi wabaholi wamakhosi wesintu ukhona manje amakhosi ngingawubeka ngithi umsebenzi wawukhona inkingi ile bashayayo baphethwe nabo yabona manje ugovernment ungene wagamanxa lezinto khona into imithetho esishaya ugovernment abeshawa abantu amakhosi yabo inkosi yahola ugovernment uyahola kodwa manje uthi abheka inkosi igcina manje umthetho sewushaya endaweni yawo la kusuke iphethe khona lapha emakhaya ayisakwazi ukushaya umthetho ongathiwa mhlambe uthathwa abantu bonke mangabe inkosi ngiphethe inkosi uzwane mina kusho umthetho ngizolayela umthetho wenkosi uzwane kuphela le engiphethe
yabo ngoba labantu phela njengoba kukhona lethu Ingonyama Trust Ingonyama Trust ngicabanga ukuthi ithatha indawo eningi kakhulu ngapha KZN yabo so kodwa manje uthi uyabheka ugovernment uyangena kuyo khona ufuna ungena khona lapho kwiNgonyama Trust eshaya imithetho yakhe khona lapho naye kodwa nayo inkosi ikhona lo ufuna ngabe yona umuntu orula ngengonyama trust ubani lo holela inkosi